Nakon skoro četvrt stoljeća vratio sam se malo na našu bivšu teritoriju. Ja se izvinjavam, ja sam mislio da znam slovenački, ali ne znam. Bez obzira što je moja generacija, što sam rođen 64. Što je moja generacija rasla uz slovenački rock'n'roll, bez obzira što smo slušali Pankrte i Lačni Fans. Sad vidim da nismo razumjeli mi tamo u Bosni šta nam je ovi iz Maribora, iz Ljubljane. Ovdje sam već 3 tjedna i danas ćemo, ako sam dobro razumio, govoriti malo na ovom jeziku koga niko više ne govori, a svi ga razumiju. O literaturi, o pisanju, o bježanju i o tome i ostalim zgodama kako preživjeti u ova moderna, teška vremena. Ja sam seveda imela idejo, da začnem v slovenščini in tudi to bom naredila za začetek. Namreč rada bi povedala, da je pred nami pisatelj, ki je čudež. V tem smislu, da je morda čudež, morda samo vlažne sanje vseh pisateljev z tega prostora. In to je, da začneš res pisati v drugem jeziku in da postaneš pisatelj v neki državi, kjer literatura nekaj pomeni. Nekaj velikega in ne samo nacionalnega, nekaj pomembnega in ne samo lokalnega. In to je točno ta čudež je uspel Veliboru Čoriću. Namreč on danes piše v francoščini, verjetno bi lahko pisal tudi v svoji materinščini, ampak ni potrebe in ni smisla. Tako da je to zgodba o tem, kako se nečesa naučiš tako, da si vrhunski. In to pa je ambicija, ki jo zelo, zelo malo ljudi uspe pač realizirati, predvsem zaradi lenobe, ki je na drugi strani od nacionalnega in osebnega egotizma, ki karakterizira mnoge pisatelje. Pred sabo torej imamo ne samo velikega pisatelja, izjemno sposobnega človeka, ampak tudi nekoga, ki je, kako se to v staro jugoslovanščini lahko pove, udarnik. In v tem kontekstu bi pač začeli ta pogovor in seveda od te točke pa naprej bom jaz morala govoriti srbohrvaščino, ki je moja materinščina, tako da bomo nadaljevali v tem jeziku. In moje prvo vprašanje Veliboru se nanaša seveda na njegove začetke. Kad in kako počeo pisati? Kad sam? Mislim da sam počeo pisati kad sam učio slova, ali nema veze. Znači, u prvom razredu osnovne škole sam počeo pisati kad sam učio slova. Ne, ja uvijek kažem da nije u potpunosti moja greška. Zašto sam ja postao pisac? Krivi su i oni drugi. Ja sam počeo jako mlado da pišem. To samo po sebi nije nešto toliko strašno. Treba reći da su me izbacili iz nogometne ekipe. I onda sam sa mojim rođenim bratom, i ponavljam, sa mojim rođenim starijim bratom, napravili smo jednu punk grupu koja se zvala Hey Joe. Ali to nema veze sa Jimi Hendrixom Hey Joe, to je ova naša generacija zna, to je Joe Strummer, pjevač Clash, tako zove Hey Joe. Ja onda kažem, uzet ću bas gitaru, ima samo 4 žice, lakše je, nije lakše, tu se izbaci. Znači izbačen iz nogometa, izbačen iz rock'n'rolla, ostala mi literatura, ja počnem pisat i sad dolazim, a oni objavljuju. Ja napišem, oni objavljuju. Ja napišem, oni objavljuju. I tako to traje do dana današnjega. Sad sam kod ovog velikog i lijepog, to je Rolls-Royce, ne da se hvalim, a to svi znaju, Rolls-Royce od izdavača Gallimard. Trebate me shvatiti, ja napišem i Gallimard objavi. Ja napišem, Gallimard objavi, neću ja rekao da vidim ko će prvi prestati.
pisanje je bilo prvo zabava, kad smo pisali pjesme posvećene drugu Titu, čitava generacija je pisala, mene tata Tito pita ovo lijevo desno. Znači, bilo je prvo zabava, onda strast, pa onda posao, a sad je sudbina. Sad ne mogu ništa drugo, 52 godine i u mojim godinama ne mogu zamisliti bilo šta da radim, bilo šta drugo. Na veliko razočarenje mog rođenog oca koji se nadao sve do nedavno, sve do moje 45. godine, da ću ja raditi jedan ozbiljan muški posao. I prije možda, znači prije 7-8 godina, zove, on je bio tad u Stuttgartu u Njemačkoj i kaže, sine, kako je? Rekao, dobro je, zdravlje, pa rekao, hvala Bogu. Vidi, sine, kaže, ja sam tebi izračunao, kad bi sad počeo da radiš, može li mogu u penziju 2199. Sam rekao, tata izlazi roman, kaže, a dobro, to roman, radiš. I tako. Ne znam da sam odgovorio, draga Svetlana, a tu je to negativno. Ne, naravno da nisi, ja sam htjela odmah poetiku, žanrove, šta osjećaš da pišeš i tome slično, ali dobro, pustimo to po strani, možda će nešto ovo izleteti. Dalje budemo govorili. Mene jedna stvar zanima, jasno da početak tog pisanja, tog veoma ozbiljnog pisanja, prema si pre toga jako mnogo pisao, se događa u trenutku kada ti je zapravo onemogućeno svako pisanje, jel? I to je ta neverovatna rečenica koju izgovara neka službenica kada dobiješ konačno politički azil i ona kaže uopšte me zaboravite šta ste bili, vi ste sada u potpuno novoj situaciji. To je zaista neka rečenica koja obeležava, ako hoćete, Veliborovu knjigu. Priručnik za izbjeglice, to je samo prvi tom je do sada izašao, računamo da će biti još 2. I kako se dobro prodaje, vjerovatno će biti priručnik za priručnik. Ali u svakom slučaju, to je jedna od najpotresnijih knjiga koje sam ja pročitala, koje se tiču izbjeglištva, emigracije, odlaska, drugosti, potapljanja u drugu kulturu, nesnalaženja, snalaženja, preživljavanja. I prvi deo se ne završava nekim naročitim optimizmom, nego prosto prihvatanjem realnosti takva kakva je, a grozna je. Ali jedna dragocena knjiga u kojoj, kažem, ja bih rekla da si ti ženski pisac. Izvinjavam se, pošto nemaš muški posao. Ali to je zaista jedno cirkularno žensko pismo sa veoma preciznom analizom osjećanja, situacija, konteksta. Neverovatno istančano napisana proza koja je u potpunoj suprotnosti sa tvojim prethodnim romanom, odnosno prethodnom knjigom koju sam pročitala, Sarajevo Omnibus, koja je opet jedna čvrsta, perfektna narativna konstrukcija različitih priča koje zapravo se ne tiču toliko ljudi, premda ih jako mnogo likova, jako mnogo sudbina, nego je reč o gradu, o Sarajevu. U jednom određenom istorijskom trenutku, s tim što taj istorijski trenutak, naravno pred početak Prvog svjetskog rata, ubistvo Vojvode, nadvojvode Ferdinanda, to zrači unazad, unapred, u različite istorijske epoke, u različite kontekste i tome slično. Dakle, ja sam na osnovu onoga što sam ja o tebe pročitala, zaključila da si ti nevjerovatno raznolik pisac. Ja mislim da bi tako normalno trebalo biti. Svaki put iznenadimo čitavca. Možda čak i u svakoj, idealno bi bilo da u svakoj u svakoj rečenici on se iznenadi odakle ovo dolazi, šta ovaj misli. Pisati roman, već ta ideja, sjesti, upaliti kompjuter, početi pisati roman, ludost, to traje godinama, to je usamljenički posao, stalno vraćanje na isto, napredovanje, bacimo onu virtualnu kantu za džubre, izvadim, zaboravim, vratim se lijevo desno. Znači, prvo pitanje je da to bude interesantno meni kao priča. Ne smijemo zaboraviti da je svaki pisac, svaki normalno, recimo, pisac prvo čitalac. Zanka je tu rekao, da li bi ja čitao ovakvu knjigu o sarajevskom atentatu ili ne? Bi nastavio.
U tome je, mislim da je u tome jest ono što pisac može danas da ponudi, kao što je već Borges rekao, ne znam koliko decenija, sve su priče već ispričane. A kao što drugi majstor proze, američki Charles Bukowski, rekao, stil je sve. Stil. Znači, stil i forma čini mi se da su najvažnije. Onda se je Omnibus koji će izaći, ako Bog da dogodi na Savačkom, je roman Most, gdje svaka priča o Sarajevu, o našem lijepom i nesretnom glavnom gradu, kao neka vrsta stupa. Zadnji koji je izašao kod kardinala Manuel d'Exil, egzil upustvo za upotrebu sa podnaslovom Kako uspjeti svoj egzil u 35 lekcija, neka vrsta romana, onako linearno, novi, gdje se ja mnogo sad učim da pronađem formu. Imam već priču za nastavak te knjige, tražim formu. Da će to biti kao Georges Perec, što je pisao nekakav vrsta abecednog spiska, ili nešto, mnogo vremena provodim tražeći formu. Priča je već ispričana o egzilu i šta bi mi tu sad Bosanci da se miješamo nakon Štefana Cvajga ili Gombrovića, ali eto, koliko možemo. Problem je u tome što jako mnogo ljudi koji danas pišu o tim novim situacijama, o dijasporičnim kulturama, o izbeglištvu u svim formama, zapravo nisu čitali sve Štefana Cvajga. To je osnovni problem. Druga stvar koju sam htjela da pitam odnosi se na tvoje prethodne radove i dela. Imao si 2 biografske knjige. Zašto te privlači biografija i koji su to likovi koji su te privukli da o njima pišeš? Biografija, ali to je bila opet druga ideja da se napravi nekoliko knjiga o strancima. Kako biti stranac. Ja sam pisao mali, kratki roman o Amadeu Modiglianiju, koji je talijanski židov koji je umro u tom velikom Parizu, u tuberkulozi. Ima jedna fiktivna biografija velikog jazz muzičara iz onoga slavnog orkestra Duke Ellingtona, Ben Webster, koji je jedan ogroman čovjek, crnac, koji je krstavio Europu 50. godine. Onda zamišljamo scenu, nekakva gostilna Kopenhagenu, svi su plavi, svi su rođaci i ulazi nekakav ogroman crnac koji treba rekao. To o strancu, taj drugi, ja mislim da je ključno pitanje. André Malraux, francuski književnik, ministar za kulturu, koji radi mnoge stvari za francusku kulturu, je rekao da će 21. stoljeće ili biti spiritualno ili ga neće biti. Ali mogu dodati skromno na tu njegovu rečenicu koja je mnogo puta citirana zbog povratka ovih raznih bradonja, koji nisu preko bradonja, svi su bradonja iz lingviste, ja bih dodao da je ključno pitanje sada, 2016, je ovdje u Europi, Francusku gdje ja živim, u Novom Mestu, u Berlinu, naš odnos prema drugom. Kakav je naš odnos prema drugom koji je različit, koji je drugi, koji je l'autre, kako kažu Francuzi, koji je stranac. Ja mislim da na tom pitanju ili ćemo svi podignuti i biti bolji i jači, ili ćemo svi pasti u 9. krug pakla. Eto, to mene se provlači u svim tim mojim knjigama. Nekad to u formi trilera, nekad to u formi jazz romana, nekad to u formi nekakvih bosanskih orientalnih priča, naš odnos prema drugom. Tu padamo, često tu ja isto padam kad uzmem metro u Parizu, nakon sve što se desilo, pojavljuje se koji je vidljivo Marokanac ili Alžirac, koji je vidljivo Arapin i vidljivo musliman, ja metro gledam, strah me. Toga se treba paziti. Tu svi možemo pasti, a ponavljam, tu svi možemo pasti. Francuz kao Slovenac, Dolenjac kao Gorenjac. Ne znam, nisam odgovorio, ali ne već.
A mi tražimo da odgovoriš drugačije. Ja sam Tito pionir, nas učili pitanje, odgovor, pitanje, odgovor. Tako je Vi ste bilo. druga generacija koja je Tako je bilo. skuplje platila to. Moja se ovako izvukla. Imam jedno pitanje koje je zapravo neki, ako hoćeš, uslovni refleks kada danas gledamo tu literaturu i te ljude koji su imali ključni trenutak svog života kad je počeo Jugoslovenski rat i koji su pokušali da se umeste u literaturu, ponekad i kapitališući na Jugoslovenskom ratu. Tvoja životna priča je, ako si imao takvih planova, tvoja životna priča ih je uništila, tu nema pomoći. Ti si preživao neke stvari koje, ja mislim, jako malo, ako ne ni jedan pisac koji danas piše o ratu Jugoslavije nije doživao. Dakle, zarobljavanje, bekstvo, traženje političkog azila bez ikakvih institucija u pozadini, bez pomoći slavnih imena, bez ičega drugim rečima. Čovek koji je potpuno sam i potpuno na kraju i u najvećem mogućem riziku. To je neko iskustvo koje bi čoveku, što bismo rekli, znamo mi nas, jel? Koji bi drugi pisci iskoristili za svoju neverovatno egotičnu promociju. I to smo vidjeli takve slučaje. Međutim, ti koji si doživeo verovatno najgoru sudbinu od svih, nemaš ni trunke te promotivnosti. Kako to objašnjavaš? Nema, kako da kažem, nema potrebe za tim, mislim, sreća ili ne sreća, ja uvijek kažem, ako ima nekako, ako postoji izvinjenje, ako postoji, što sam bio vojnik, i to da ja nisam išao u rat, nego rat je došao kod mene. Ako postoji nekakav normalan redoslijed stvari, da kako je govorio Primo Levi, uvijek ima svjedok, uvijek ostane neko koji će ispričati tu priču. Kod nas u Bosni, svi ljudi koji vole tu zemlju i koji su voljeli tu zemlju, Bosna se ne može mrzeti. Ti ljudi koji mrze Bosnu, mrze čovječanstvo. Ne može se Bosna mrzeti. Možeš reći, glupi su, prljavoje, lopovi su, mafija, ja sam isto takav, neće lijevo desno, ne može se Bosna mrzeti. Ako mrzi, nisi čovjek. Pravo da može. Oni su htjeli da unište Bosnu, bez obzira na sve. I tih 9 krugova pakla, Danteovski, lijevo, desno, provuče se nekakav Velibor Čović, provuče se, ima on jako dobar Faruk Šehić, i piše dosta dobre tekstove, i bez mržnje, on je bio 4 godine tamo u Bihaću, svi su ratovali, provuče se Šehić, Čović, nije bitno ko, da je bio neka vrsta svjedoka, ne u smislu suđenja, nego literarnog, književnog svjedoka. I to je moja moralna obaveza, kad sam u Francuskoj, kad me pita, da kažem. To je moja moralna i ljudska, bez obzira gdje ne, to je moja ljudska obaveza da kažem. To je moja ljudska obaveza da naljutim sve moje rođake iz Hrvatske. To je moja obaveza da kažem, da, zarobili su me, ali u Slavonskom Brodu nisu Srbi me zarobili, izvinjam, Hrvati su me zarobili. Što je jedne godine naljutilo nekog tipa iz ambasade Hrvatske. Kaže on meni, šta pričaš ti? Mi nismo imali logor. Rekao, ne pričam, nego bio sam u logoru. Ne pričam, nego sam bio. I on kaže meni, to je bilo Maison des Écrivains u Parizu, uzeli su, kao Vić bio jedan Srbin, jedan Bosanac, kao Vićevina, i bili su ti iz ambasade, kretenti, za vreme rata, opasne su stvari, svašta mogu raditi. Taj čovjek galami za mnom, urla, policijski pas. Kaže mi, nemoj nikad zaboraviti ko si i odakle si. Rekao, baš zato pričamo o ko si i odakle si. Tako znači da neki su unovčili, nema potrebe da se unovči. Sve moje ambicije literarne su u Francuskoj, sve moje ambicije literarne su na francuskom jeziku. Ja sam čitav svoj život sa svim ovim mojim talentom, kolikim htio da se upiše, da ostane
u toj literaturi francuskoj, a to samo može knjiga poslije knjige i velikim radom. A te komete literarne koje su govorili ili objasnili, i ne postoji ni oni njihove knjige, literatura. Ima par odrednica moralnih i ljudskih. Jedan je naš veliki, ja naravno uvijek kažem naš, jedan je naš veliki, nažalost zaboravio francuskoj pisac Danilo Kiš, koji nikom nije dao ni milimetra da ga ukradu i svojataju. Ja daleko na niže ne uskromnijem, ne dam. Kad me pitaju ponekad iz Sarajeva, pravi intervju, jer vi možete predstavljati. Posto rekao, nikad nikog nisam dao da me predstavlja, tako da ja nemam pravo predstavljati nikog. Ako su knjige dobre, to je Velibor Čolić, ako su loše, to je Velibor Čolić. Htio sam reći to su Srbi krivi, ali nisu tako su rekli. Ili, ne. Boga mi u slučaju Danila Kiša, jesu. I to je najgore. Jeste, i to je najgore. I to je zaista sudbina koju pisac više ne može da kontroliše. Danila Kiša su na sahrani ukrali pravoslavni popovi, on je zahtevao sahranu bez jedne jedine reči, onda se pojavio jedan od najgorih nacionalista popovskih i krenuo da blebeta i samo se na licima ljudi moglo odmah vidjeti koji su oni koji su zaista čitali Kiša i oni koji nisu. Da, treba reći, to se dešava 89. godine u Ibijani. Moje sljedeće pitanje je zapravo u vezi sa tim prošireno, a to je da je 2014-2015 bila evropska i balkanska poplava dela istorijskih književnih raznih koje su se ticale atentata u Sarajevu 1914. I ja sam većinu toga uspjela da pročitam i malo mi se smučilo posle nekoliko mjeseci, jer su većina tih knjiga i zapadnoevropskih i balkanskih imale zapravo za cilj neku kalkulaciju, neko isticanje nečega što je zapravo važno za današnju politiku, za današnje ljude, za današnje okolnosti. Dakle, ako hoćete neka naknadna pijaca koja je bila krajnje neprijatna. I onda mi je tek nedavno došla u ruke Veliborova knjiga Sarajevski omnibus, koja, ja bih rekla, ako hoćete osnova te poetike, odbijanje tog nivoa, odbijanje kalkulacije, zanimanje samo za onu, ako hoćete, situaciju, ono prelamanje kroz prizmu koje se tiče mesta gde se to dogodilo i to je Sarajevo. Hoćeš ti nešto reći o tome? Da, ideja je došla da se napiše, mi smo odrasli s tim atentatom. Nekad se govorilo, nekad se nije govorilo. Kako su premješali samo tu ploču, znači ispred tog mosta, ispred vijećnice, ima ta ploča, gdje je bio princip bračni par. Mi kad smo bili studenti, bile su odlivene njegova stopala. Mi kad smo kao studenti malo kasno se vraćali, onda smo se mi igrali, da se kažemo, onda smo rekli, ne zna se ko bio Gavrilo Princip, ali je bio trijezan. Jer pijan čovjek ne bi mogao da pogodi promašio. Ne, mi smo odrasli s tim i kad prošetaš, ja neću nikad zaboraviti taj dan gdje se to kristalizira da treba lijevo desno, mene zove Goethe institut iz Sarajeva, Njemci me zovu, da ja radim sa studentima. Ja sam mislio da me zovu, a oni su Njemci me zvali da radim. Bile su različita čitanja ugovora, ja sam mislio da idem u Sarajevo, a oni su mislili da idem u Sarajevo i da radim sa studentima. Tako da frau Petra, koja je već naučila kako to u Bosni, frau Petra je samo nadgledala gdje sam ja. Ja rekla, mi kao ne, to je bila jedina zgrada u Sarajevu zabranjeno pušenje. Goethe institut, kako dolazimo ja i studenti, svi cigaret, i Petar pogleda Verboten. Šta je Verboten? Kaže, zabranjeno pušenje. Jer ti znaš da smo mi u Sarajevu i hvajće. Tako da ona nas ganjala pola dana da ne pušimo, a pola dana gdje
predavač. Kad prošetate tim gradom, ako niste išli, stvarno treba otići u Sarajevo. To je sve smješano u par stotina metara. Most, vijećnica, Gazi Uzervegova džamija i taj Latiluk, ta kršćanska četvrt u Sarajevu. To je 500 godina tu, 300 metara. Ja gledam tu ploču, koja je sad jako niska, jako mala. To posle rata. Za vrijeme stare Jugoslavije bila jako visoko i jako velika. Mislim, u principu igrali smo s njim. Sad je to nešto malo i tamo dole, mislim, neki, u stilu neki pijan puco na ove desno. I iza ima most. Ja kažem, kako to se dešava i otkud to? Da velika povijest, velika istorija, samo pamti i ekskluzivno piše bitke, broj poginulih, generale, vojskovođe, a tako malo, skoro ništa o graditeljima. Rekao, ajde da napišem priču ko je izgradio taj most. A kad se podigne glava, ima vijećnica. Ko je napravi? Tu imaju legendu o Aleksandru Viteku, ti Austrijanci su to napravili, biblioteku. Znači, na građenje biblioteke i svaki normalan, civiliziran čovjek iz Europe se sjeća. Tu je negdje, ja mislim da je 24. august godišnjica, kad su kreteni zapalili vijećnicu. Ja mislim da je 24. august, sutra će biti, znači, 23 godine kad su zapalili. Kad je milion i pol knjiga izgorilo. Onda rekao, pokušajmo samo rendre hommage, kako kažu Francuzi, dati hommage tom gradu, tim ljudima koji su gradili. A kako ima onaj odmak od jednog stoljeća, 1914. 2000, ja tu pišem recimo 2010. I kako drug Marx kaže da tragedije koje se ponavljaju mogu postati farsa, tako da prepravimo malo Karla Marksa, ne Groucho Marx je ozbiljni kao filozof, nego Karl Marx, je rekao da pokušamo napraviti obrnuto farse koje se ponavljaju da postane tragedija. Tako da je uzima jedan ugao, recimo Spaghetti Western, kad su mi novinari pisali, roman je izašao namjerno ranije, 2012. Kaže kako, vidjet ćete kad izađe, nadam se to na slovenačko, to su samo krupni planovi i ono usporeno, estetika, Spaghetti Western, Sergio Leone, ili možda recimo Tarantino. Tako, recimo kod mene u knjizi Ferdinand pada 3 stranice kao pada Leo 10 stranice. Koji su vaši uzori? Rekao Sergio Leone, rekao to je knjiga sa malim budžetom, tako da nisam mogu da se ima da pišem velike scene, nego to je desno. Znači, nikakva druga opcija za pisca, da bude pošten, da napiše, da prodaje to knjigu i da spava mirno, nego ta vrsta. Još jednom Kiš, ironija spašava. Kad pišemo o tragedijama, ja mislim da ironija spašava. Inače, svi plačemo i ono kao nekakva sekta, idemo prvi ovaj most na Krk, svi skačemo u bijel. Ironija spašava i taj otklon, ne znam da me razumije, taj otklon spašava. I u svim scenama koje se dešavaju u 20. stoljeću vidimo nekakvog čovjeka koji za 2 glave veći od svih, koji to posmatra, koji ništa, koji izlazi u čašiju i vidi atentat ili pokuplje od desno. To je moj djed Nikola Barbarić s majčine strane i zadnje poglavlje je njegova priča, on je bio bosanski baron Minhausen, njegove priče, ja njega nisam vidio, nažalost, Gestapo, ubili su ga 1943. Recimo ima njegova priča kako su ga streljali Italijani, jer su Bosance slali za vrijeme Prvog svjetskog rata u Italiju. Znači idu Bosanci da brane monarhiju u Italiji. Čovječe, kako... I niko sam, malo njih se vratilo, moj djed se vratio 24. 5-6 godina nakon rata. Imaju 2 opcije. Prema mojoj baki Ani, bio našao nekakvu Italijanku pa ostao sa njom,
a prema njegovom rečima da je bio mrtav. Poginuo je, sad nije se mogao da se vrati lijevo desno i on kaže, kad su ovi seljaci govorili njemu, Nikola, stani, mislim, pričaš previše, popio se, on kaže, djeco, ne znate vi šta je rat. Znači ima tu priča kako su ga uhvatili Italijani. Gore, mi smo toliko jurišali da je on ostao sam, opkole ga Italijani, uhapsi ga i kaže, dolazi kolonel, on znao reći tu kolonelu, i kaže, to si ti, Nikola. Ja sam, kaže, kolonel, odi ovamo, mislim. Nisam se ni nadao da će tako velikog borca da uhapsi. I kaže, pijemo mi sad moj djed i on ima pršuto, lijevo desno, i na momentu, 5 sati ujutro, kaže, kolonel Nikola, ne mogu te pustiti. Ali, kako si ti veliki junak, odluči sam kako ću te streljati. Hoćeš imati španjolski ritual gdje vežemo oči ili njemački ono sa bubnjevima. Moj djed Nikola kaže, streljajte me iz stopa. Kaže, kako sad iz stopa? Pa kaže, tako će biti jedna granata manje za moje drugove u rovoju. Znači ja završavam tu tragičnu priču. S tom pričom ima taj čovjek koji je moj djed, koji mogu simbolizirati, koji bi trebao biti, recimo, metafor bosanskog čovjeka, našeg čovjeka. Gdje su slali, imamo kod Kležu, gdje su slali ta monarhija Kaundka, ima nekakva nostalgija u Bosni, Kaundka, gdje su slali Slovence, Hrvati i Bosanci, koliko se njih vrati. U onih prvi 10 stranica, to je možda najbolje o ratu, hrvatski bog Mars, kad napadaju. I pukovnik je Austrijanac, naređuje ovom svom dopukovniku koji je Mađar, na njemačkom Mađar kaže ovo koji je Čeh kaže, ne znam, lijevo desno i na kraju idu Bosanci i ovi naši Radino protiv Srba. A s kim ratuju? Ratuju sa Srbima. Znači, to sam ja pokušao da uradim, na vama je, kad knjiga izađe da prosude gdje sam uspio ili nisam, Francuzi su jako zadovoljni, to nije vaše. Da Francuzi nisu zadovoljni, ne bi ja bio ovdje. Ja sam isto jako zadovoljna. Svetlana i Francuzi, znači. To možda kao reklamu. Francuzi, Svetlana, zadovoljni, znači. Nema to, nema više, nema dalje. U stvari, sad ćete malo provocirati. Tek sad. Jer me zanima me jako za 3 žanra, da li ćeš se usuditi, da li ćeš se odlučiti da u njima nešto pišeš. I ako bi se odlučio, ne mogu da te pitam šta, ali otprilike da li bih hteo prvo, hoćeš li pisati naučnu fantastiku? Ono naučno mi nije nešto, fantastiku, da. A ne znam, ako... Ja sam veliki obožavalac Bulgakov. Recimo ta vrsta. Da, a ako je ovo sa ovim Marsovcima, to ne. Naime, mislim na svoju... Najviše Marsovcima ovo. Mislim na svoju omiljenu autorku tog žanra i to je Ursula Le Guin, koja je sa svojim romanom Leva ruka tame stvarno postavila, ako hoćeš, osnove razumevanja drugoga. Marsovci. Ne. Nećeš. Drugo pitanje, hoćeš li pisati ljubavni roman? Hoću, kako ne. Aha, dobro, tu smo. Svi romani su ljubavni. Poruka je tu su ključevi ovdje. A sad baš klasični ljubavni roman, ja, kako sam rekao, to ima toliko u Francusku stvari, 85% moderne francuske naše literature nije roman, ljubavni roman, nego post-ljubavni roman o razvodu. Svi se razvode, znači imate prvo poglavlje, ja njih poznajem, mislim, oni su meni kolege sa Crne knjige, mislim, ja dođem sa romanom, ima 100.000 mrtvih, i ne znam koliko koncentracionalnih logora, a on dođe i kod mene je to 150 stranica, 100.000 mrtvih, znači ima negdje
5000 mrtvih po stranici. A on dođe 500 stranica i razveo se, ostavile ga žena. I sada onako gledam, diskretno ja to gledam, prvih 150 stranica, on bi htio da ode, a ona mu ne da. I drugih 450 stranica, ona ulazi, a on neće da ona ulazi. I svi stanuju u onom elitnom kvartu San Michel, svi stanuju na San Michelu u Parizu i svi su slikari, zubari i arhitekti. Nemaš normalno čovjeka. Ako je on recimo zubar, ona je slikarka i recimo, to je sad još u modi, da ona ima židovsko ime, znači on se zove Jean Paul, to je kao kod nas Pero, Fuso, Suljo ili tako, a ona se zove Sara. Hoće da kažem, vidite, imam ja sve formule za bestseller, ali neću. A što je bilo? Sada sjednem, mogu bi napisati taj bestseller francuski, neću, neka oni radi ta razvode. To je bilo moje pitanje. Malo ozbiljnije sad primeđujem, kako sam već 20 godina na njihove recimo sceni, povratak velike historije u francusku literaturu. Bio je taj nekakav žanr koji su branile žene, non-fikciju, ne fikcija. I to je bilo Kristina Angotus, bil bestseller, ništa se ne dešava u romanu. Samo što one priznaju, ja mnogo romana gdje se ništa ne dešava, pisat ćutio, ovdje one priznaju, namjerno ništa se ne dešava. I sada recimo zadnjih 7, 8, možda 10 godina, konačno ima priča o romanu, dolazi velika istorija o priče i na svu sreću, to je velika i vitalna literatura francuska i ima nas stranac, to ne zove frankofonija, ima nas stranac, ima čovjek sa Kube, iz Bosne, iz Alžira, Amerikanca, lijevo desno koji dođe koji piše na francusku, to daje malo, ne samo genetsku, nego i tematsku širinu. Ovaj piše o Castru, da pišemo o Gavrilo Principu, tako da taj vitalitet je u redu, ali recimo pred kraj stoljeća, početak 21. stoljeća, to je bila katastrofa, ništa se ne dešava. Apsolutno ništa se ne dešava i to je kao nekakva non-fikciju, roman koji nije, ne znam, nije, sačuvaj Bože, rekao to, vidi se da taj pisac nije nikad bio gladan. Da je bio jednom u životu gladan, ne bi pisao tako mislim. Nije ono ili nešto, ili da je volio, ili sad da on, ne znam, voli, kod nas se zaljubi pa polupa kafanu, istupu ga ili ne znam, razumijete? To je tako bilo, sad traži metafore, bezuspješno, to je tako ravno bilo, bez ičega bilo, da su na svu sreću, priča se vratila u francusku literaturu i velika istorija, grandi stvar, velika istorija se vraća i ja mislim da pisac, ako misli da radi pošteno taj posao, treba da nađe samo ono ljudsku u svemu tome, u Antentatu, Sarajevskom, prije 100 godina i u Pariškom Antentatu koji se desio prije par mjeseci. Ima jedna stvar koja direktno izlazi iz ovoga što si rekao, a to je, ja sam vidjela dosta francuskih pisaca, neki su došli i ovdje do Slovenije i moram priznati da ja se užasnem, ne samo kod francuskih pisaca, nego uopšte kod pisaca koji su mrtvi ozbiljni, a iste im je takva i publika. U to ime, ja se postavljam pitanje, šta ti misliš o Ulebeku koji je bio isto u Sloveniji, to više puta? O? Elbeku. U Elbeku. Jedna epizoda, kad su ga, ja bih mogao usporediti u Elbeka sa Papom. On je toliki alkoholičar da on ne može više nigdje, nego ga nose. Nose ga kao Papu, samo ga premješta i lijevo desno. Ima taj far sajam knjige koji je nekako francusko čudo. Grad se zove Brive la Gaillarde, koja recimo
možda malo veće od Novog mesta, što je tamo potpuno selo, mislim da tamo su drugi lijevo desno. I tu imaju sajam knjige gdje dođe 100.000, ponavljam, petak, 100.000 ljudi da vidi pisca i da kupi knjige. Sad mi smo tam Galinarone, Flammarion, to je druga kuća, ali to je kupila Galinarone. I sad se čeka naš veliki pisac i njega donose, on više nema ni jednog zuba. Znači, čovjek ima jedva neki 60-ak, njega donose, on drži nekakvu bocu konjaka, ima on ogromnu kubansku cigaru, postavljaju ga, konjak ide po onim knjigama, cigara spada na njegove knjige, počinje da smrti, da gori lijevo desno. Uzimaju ga i nose ga van, kao na katuru boksača i to je najbolji pisac. Inače, čovjek je toliko nesretan da je to nevjerovatno. To je tolika nesreća ljudska, bez obzira lijevo desno, da ta literatura ne može ništa drugo da komunicira, to samo mislim ja, nego nesreću, nevolju, tugu i žalost. To je Michel Houellebecq, najtiražniji francuski pisac. Mislim, ona knjiga, sad što je to objavio lijevo desno, to je toliko providno, to je toliko jadno, to je lijevo desno, ali interesantno da njegove prve knjige, on je počeo kao pjesnik, da su njegove prve knjige poezije odlične. Gdje on piše poeziju, zna čovjek, to recimo kao Raymond Carver, to nije svakom dato. Od malih svakodnevnih priča napravi univerzalne pjesme, ali ovo romani sačuvaj Bože. Tako da oni njega nosaju, postave ga, odnesu ga, oni njega nose po Francuskoj, postave ga na televiziji, rekao, treba mu nešto, treba mu promijeniti one baterije, kako se to zove. Kad je bio zadnji put na televiziji, onda glava pada, rekao, treba mu promijeniti da ga... Ili ono kao Dušek na plaću. Uopće, ne, to je cinizam, ja kažem uvijek literatura mora biti u visini čovjeka. Kako kaže francusko novi bal, François Truffaut rekao kamera à l'épaule, kamera na ramenu. Kad se znaš, ono gore je Bog, je religija, to nije interesantno za literaturu, a ono niže od čovjeka, to je cinizam. To isto nije interesantno. Treba biti toliko fine, ja pokušavam koliko mogu, treba biti toliko fin, uvijek, svaki put imati jasnu granicu između ironije i cinizma. Ironija je, sad kažem, ironija je kao kisik. Morate, cinizam je ono, kao pisac koji zna sve ili desno. Tako da Michel Houellebecq, požurite da kupite njegova sabrana djela, jer je on stalno oduzet, tako da... Što se govorili? Nije uvijek sa nama, tako da... Mislim da brzo neće se ni vratiti, ostaće u vještačkim rajevima. Da bi čovjek razumeo gdje živi Velibor Čolić i gdje piše, treba da zna, oni koji su bili u Parizu možda to znaju, da je glavna zabava subotom uveče u Parizu za ono stanovništvo koje ne raspolaže ogromnim količinama novca, ali raspolaže sa toliko da može da preživi, a to je za subotu uveče ide u knjižare, koje su subotom uveče otvorene do 10. Do ponoći često. I do ponoći i onda se, to je toliko puno da vi ne možete da prođete kroz knjižare u ovom glavnom kvartu u 6. i 7. arondismanu. Jednostavno se probijate kroz tela i svi nose ogromne količine najlonskih i drugih kesa u kojima je puno knjiga i šta onda rade? Onda idu kući i čitaju. To je to. Tako da u takvoj kulturi jeste veoma teško objaviti knjigu, ali onda kada jedanput objaviš knjigu, onda možeš biti siguran da će ona biti čitana. Je li to tako? A sad, zemlja je velika, Pariz je, kažem uvijek kad me pitaju, jako sam ja sad na onom Atlantskom oceanu,
Ono sve najbolje je u Parizu i najgore također. Najljepše i najružnije također. Zavisi što se traži. Treba da te, kako da kažem, treba da te primijeti. Možeš ti, ja sam probao da napraviš skandal, onda nije to. Ili da, ne znam, trebaju knjige, ja nisam znao drugčijeg načina nego knjiga nakon knjige. Recimo, objaviš knjigu i neki knjižari to interesira i ti ideš u Pariz, Montpellier, Strasbourg, Marseille, Lyon. Tu se igra tvoja sudbina. Ako si dobar live, što kažu, a kao što vidite, meni to ne smeta, onda te oni zovu sljedeće godine, godina nakon godine, samo tako. S tim što je uvijek, pričali smo, što je uvijek, još uvijek, to pada, nažalost, književna kritika dosta ozbiljna. Reći, imaju vrata koja ti možeš otvoriti, još uvijek. Književni dodatak Le Monde izlazi petkom. Le Monde Livre, svijet knjige se zove. I ako tamo imaš dobru kritiku u Le Monde, to otvara neka vrata. S druge strane ima Figaro Littéraire, to je kao desnica, to su velike novine, to su novine 100 godina ili 10. Ako imaš članak, kritiku Figaro Littéraire, to otvara druga vrata. Libération, Radija, France Inter ili Francuska. To još uvijek funkcionira, iako to, ja već primećujem na zadesebe, iako to pada, mislim, tisak, to pada lijevo desno. Znači, to su ti ključevi i najvažnije, nikad se nisam pokajao, najvažnije je ići prema ljudima. Neka bude 10 ljudi, neka bude 15, neka bude na stotine ljudi i pričaš, razgovaraš, braniš se, snalažiš se. Nedavno mi jedan prijatelj govorio, kaže u meni, Levino, znaš šta, nisi ti odmah naučio francuski? I ono kad si ti pričao francuski, niko te ništa nije razumio, a smo klimali glavom. Mislim, to su takvi ljudi. Da izvinite, ko bi to kod nas? Mislim, dođe nekakav stranac, tu pada, tu je kultura, to je francuska. Nije Eiffelova Mona Lisa. Što bi kod nas ga neko dođe nekakav u Sarajevo priča, bježi čoveče, ne znam. Oni su mene slušali, a ja sam ne znam šta je to, tarzansko nešto bilo kada kaže. Oni su slušali, to je kultura za mene. Kad kažu što će francusko, eto što sam francusko, ljudi slušaju. Ima šansa da saslušaju pisca, ima šansa da dadnu šansu piscu. I sad evo, hvala Bogu, ovaj moj pusto za upotrebu, mini bestseller, to mu otvara sve vrata, kako ja mislim niti televizija i ovo lijevo desno, neka rekao da ja vidim šta se dešava, kod njih lijevo desno. Recimo, to je jedna razlika, to je ta razlika, to je ta civilizacijska, ako me razumiju. Inače, ljudi su ko ljudi, svega ima tamo koje vode lijevo desno, da su ljudi ne slušali taj moj polufrancuski i da su pravili napor da razumiju stranca koji hoće nešto da kaže, koji se bori da nešto da kaže, koji hoće da bude pisac. To nije loše, to su te šanse koje sam ja odmah shvatio. Ostalo je pisanje, malo talenta, onda opet pisanje. Ne možemo biti drugčiji. Ili da si... Ja kad sam donosio moj prvi meni rukopis Sarajevske umjetnosti kod Ganimara, ono čekam. Kao kod zuba čekaonica. Čekaš, skoro da ima broj, svi nose kod Ganimara, svi misle da je njegova priča levo desno. Justine Levy, mlada ženska polazi, to je čerka od Bernarda Levy, od filozofa. Ona prolazi, ja htio reći, ona ide preko reda, mislim. Ja čekam, on ti tu nosimo pisana. Pa da, ali ona je Justine Levy. Onda ja kažem sebi, čuti čovjek, nek ide desno. Na kraju šta se desilo, i to je dobro. Francuz, na kraju šta se desilo, ja gledam ta tura iz romana, nema Justine Levy, ima Velibor Čordić. Eto više. Nema malih pobjeda za nas.
sve pobjede, apsolutno sve pobjede su velike. Nema nerešeno ono kao da mi damo gol, ja dam gol pa da se povučemo, da se brani, ne, stalno napad. I da završimo u nogometnom žargonu, bolji sam od Barcelone. 25 godina ja nisam igrao kod kuće i još uvijek sam u prvoj ligi. Još uvijek. Nedavno sam ušao, ali dobro. Ako si mislili da smo završili, nismo. Imamo još 3 pitanja. I prvo koje me jako zanima jeste kako ti vidiš danas ono što se događa u književnostima na prostoru bivše Jugoslavije. Jako je teško opredeliti taj prostor i tu kulturu. Neki zovu region, neki zovu bivše Jugoslavije, neki post Jugoslavije, kako god. Znaš o čemu govorim. Dakle, šta ti misliš, kako ti vidiš, ima li nešto zanimljivo, šta se tu događa? Književnost vjerovatno ima, uvijek je bilo, što ne bi danas bilo, ali nažalost toliko malo, skoro ništa dođe do mene, do mog gradića u Bratanji, da ne bih ja sudio. Ponekad ovi ljudi koji su pozvani u Francusku, koji su već prevedeni, recimo nedavno imao sam čitanje sa David Al-Baharijem dođe. Često nas sastave s Dragom Jančavom, tako disidenti, ljevičari, komunisti, Drago je dobar pisac. I s tim ljudima onda malo popričam ili ne znam nekad dođu. Bio je cirkus kad su Hrvatsku primali u Europskom, gdje je bila čitava manifestacija, bio je i sa piscima i ovim naši nevjerovatno. Ja idem u Parizu, vidim velika plakata, Pronton Croate, Hrvatsko proljeće. Maspok. Rekao, jel fali samo Maspok? Ovi Francuzi su tražili sada ambasade da se predstavi Hrvatska. Bilo je dobrih stvari, bilo dobrih pisaca. Dolaze Frljić sa ovim teatrom, bili muzičari, lijevo desno. Nađemo Darka Rundenka u Parizu, Darko je napravio super koncert, lijevo desno. Pronton Croate, pa Hrvatsko proljeće, šta je ovo? Otkud sad Maspok u Parizu? Oni su išli preko ambasade, ambasada rekla da, platit ćemo, ali da to nazovemo Hrvatsko proljeće. To su naš, ne znam, nažalost, Svetlana, kad nekakvi prijatelj ima tu na moju odličan prijatelj, Edo Popović, kad mi pošalje knjige, počita, ovo ostalo, ne znam, ima talenata, ima jedna lijepa kuća, Maison de Traducteurs des Écrivains, kuća prevodilaca i pisaca u Saint-Nazaire, gdje ponekad se pojavi neki naš, bio je jako fin, onda je pisac Igor Štiks, koji je dolazio, Faruk Šehić je bio lijevo desno, i to je sve što znam. Vjerovatno oni mene ne znaju tamo, tako da je to kuta nerešeno. Sigurno da ima talenata, što ne bi bilo, meni to ponekad smiješno da se ista knjiga prevodi u Beogradu, u Zagrebu i u Sarajevu. U Beogradu prevedu i u Zagrebu prevedu, a u Sarajevu se prevodi. Znači ovdje je prevedeno, a u Sarajevu se prevodi. Od Amira u Bajbuku. Zadnji put i mi pijemo tu, tako se to rešava u Sarajevu, tu Sloveni ne piju, hvala Bogu. Se pregovara za knjige, pisci, prevedu. Kaže meni Damir iz Bajbuka Čola, što je Beograd Zagreb, što nikad Sarajevo, jer to je politički. Neko nije politički, hajmo. Šta su objave, evo rekao ovo, samo pitajte ga, nema problema. A rekao, znaš šta Damir, ja pišem na francuskom. Ja vidim sad na francuskom. Stvarno na francuskom, rekao, stvarno na francuskom, izvinjam se. Kaže, ima ovaj mali. Nikad je bio šofer u Briselu, a mali išao kod oca, mali zna francuski, mali će to kazati. I nastavimo još lijevo desni, dogovorili se u 4 sata ujutru. Bio je jedan jako dobar nakladnik, Šahin Pašić, koji je umro nakon toga. I on mene okreće, lijevo desno, i kaže meni, Damir Čola, dolazi čim srednje lijevo desno. 15 dana, 3 tjedna kasnije, mail, ovoliki je ovo, sređeno.
Otvori nam web, Damir meni kaže, Čule, evo, kao što ste rekao, sređeno za tvoju knjigu, sve u redu, samo nam fali prevodilac, novac, izdavač. Ostalo imam. Tako da se moja knjiga, znači, već 4 godine to se prevodi, nema problema. Ja kad odem tamo, to još nije prevođeno, ja mislim da su 3 prevodioca pala na mojoj knjizi koje ne postoji. Sad smo našli ni malog Nihat, mali Nihat zna sve. I čeka sve što prevedu. U Beogradu prevedu, u Zagrebu ponekad, a u Sarajevu to je onaj orijentalni sistem vremena koji je malo elastičan. Ali radi se. Kad smo se upoznali, u jednom trenutku, odnosno našoj talasnu dužinu, koliko se ja sjećam, u jednom trenutku se napravio referenciju na strip koji je meni jako drag, na Asterixa. I ti vrlo dobro znaš da u Francuskoj veliki literarni autori smatraju velikom čašću ako su pozvani da napišu scenariju za strip. Upravo je sad jedan od najbolje prodavanih Benisakva pristao da napravi scenarij za strip Lucky Luke, ne znam da li se sjećate toga. Talični tom. I bio je jako ponosan na sebe što je dobio mogućnost da napiše nešto za taličnog toma. Dakle, tvoj stav prema stripu i možda perspektiva da i ti uradiš nešto tako slavno. Talični tom, kako ne. Gdje bi ja više volio Asterix, ako se sjeća Asterixovi, što zezaju u vladu i to sve nema desno, što su nesalomivi. Kod nas ono bilo kao radi strip. Moj otac je bio zadovoljan kad čitam, kao nisam napravo da pravim gluposti, a ne zadovoljan kad mi ufati da ja čitam ove stripove. Sad kod njih su stripovi 9. umjetnost, kod nas je bilo, naša generacija se sjeća Mirko i Slavko. I onaj, kako se zvao Mirko Slavko, komandant Marki, ali kad mi ponude Asterix, to će odmah napraviti, i kod mene Asterix nema problema, oni se odcijepljuju odmah. To dugo traje, mislim, dugo to traje. On se odcijepljuju već 30 ovih nastavaka. Ne da je to odcijepljeno i zdravo za izženja, dežela i sve to treba dalje. Baš, i onda smo ipak na zadnje pitanje. Uopšte sam uspjela da navedem da pričaš o Asterixu, koji je moj najomiljeniji strip. A moje posljednje pitanje je zapravo jedno, ako hoćeš, jako intimno i više u domenu poezije nego bilo čega drugoga. Ima tvoj odnos prema moru. Ti si iz Bosne, nisi sa mora i ja sam isto tako sa kopna i isti odnos imam prema moru. Šta je za tebe značilo i šta za tebe znači to što živiš sada pored mora? Čudo neviđen mjesec za Bosanca. Mene otac kaže, nisi mogao dalje od Ruke, kako sam ja uvijek Rusi i to, kaže mene otac, nisi mogao dalje od Rusa da to bili već. Znači, gdje sam ja to pronašao, to se zove Douarnenez, to je gradić, tamo je to gradić, 20.000 stanovnika, to je ono, celo, gdje su ljudi ribari od uvijek, idu da love ribu. Čitav grad je okrenut prema moru. Parkiraš auto, zatvoriš oči, to je kao mini Marseille, ako ste bili. Koračaš, nađeš se na moru. I kako je to zaljev, svugdje more, imaš utisak, ljudi tu love ribu. Kad je vedro, rekao, preko puta vidimo ono gospođu što drži paklju. Baš je u visini New Yorka. I kad me ljudi pitaju koji je veliki grad koji je blizu, ja kažem New York. A kad pitate u New Yorku koji je veliki grad koji je blizu, oni kažu Douarnenez. Čudo je, smiri čovjeka, svede na pravu mjeru, kad nekad, stvarno retko, pomislim da je ovo jako važno što sam ja pisac. Da je to
nemjerljivo što sam ja dobio njegov nagradu Akademija Lijevo desno, samo izađeš, stavlješ pa oce, ja ne znam da nije. Čini čovjeka, mene čini skromnijim i pametnijim. To je toliko jako da nema potrebe da dižeš glas. Ne možeš, bit ćeš nadvikat. To je toliko jako. Ovi romantični slikari su poredili to i slikali kao konji u glavu. To dolazi, imaju ovi tsunami, imaju lijevo desno. A ljudi su toliko simpatični. Jer imaju brodove. Malo prije smo pričali. Bio je prije par godina u tom Bretanji, to je Bretanja, oni su Kelti, oni nemaju veze, to je problem. Oni su rođaci sa Velšanima i Ircima, da. I bio je jedan čitav pokret, di Bonnet Rouge. To su one ribarske kape koje su crne, ali to su nacionalisti. I ovdje ima ovaj jedan mali park koji je ribarski, gdje dolaze pravi ljudi ribari, on se zove Ervan. Ervan nema ekvivalenta kod ostali kršćana, nije to ni Ivan, ni Žan, ni lijevo desno, to je Ervan bio nekakav svetac, tamo Ervan, bretonska. I ja kažem, Ervan, mi pijemo malo crno vino, šta ti misliš o ovim nacionalistima? Kaže mene, Nadiću, ja ne mogu biti nacionalista, ja imam brod. Tu ja živim. To je ono nešto nevjerovatno. Teško je da se putuje, mislim, ali teško je da se putuje. Kada je Jernej, koji je organizar, otkrio da je skoro ista razredina Pariz-Douarnenez, ne kao Pariz-Miljana, rekao sam, ba izvini, to je Bretanja. To su jako fini ljudi. Stalno štrajkuju, ne vole da rade, više vole da idu da popiju piće, ne vole da rade, vole da rade, ali ono kad sjednu kao od nas, stalno štrajkuju, protiv su, stalno su protiv čega, ne, uvijek se nađe nešto protiv, jasno, dole vlada, imaju svoj jezik, prave dobra pića, piju medovinu, to se zove lambik, to je staro, alkohol od meda. Piju to, ponekad simen, desi da ja pijem s njima. Ja uvijek kažem, svi oni koji imaju policiju protiv, ja sam za. Tako, ako imate priliku, jako da rekla, ako imate priliku otići u tu zemlju čuda, to je zemlja čarobnjaka Merlina, to je zemlja Asterixa, to je zemlja gdje je strip, to je zemlja Corto Maltese tamo prolazio. I toga mi tu sam i ja. Da završimo. Hvala Velibor. Hvala najljepše. Ali ovdje i publika ima svoj glas. Tako da ako neko želi da postavi pitanje, izvolite. Ili ako neko ima odgovor. Naravno. Ovo su sve pitanje. Ti si pisal o glasbi, pisal si o jazzu, pravi, da si bil neuspešen v glasbi, da so te vrhali leta. Kakšen imaš zdaj odnos še? Kako komuniciraš z glasbo danes? Francuska. Imaju Francuzi, imaju ono njihovu tradicionalnu šansonu koja je više na tekstu. Imaju veliki. Georges Brassens, lijevo desno. Rock scena nikad nije nešto bilo posebno. To je njihov problem, lijevo desno. Imaju jako interesantnu, to je Pariz. Scena, ja mislim da je to drugi centar, ono nakon New Yorka, world music. Imaju raznorazne fužnju, lijevo desno. Inače, ja više volim francusku kuhinju i francusko vino nego francuski rock and roll. U džezu imaju dosta interesantnih ljudi, ponovno to nisu svi Francuzi, lijevo desno. Ja sam radio 6 godina u Strasbourgu, kažem uvijek kao svi propali muzičari, završio sam
kako jazz kritičar. Dolaze svi ljudi, ali nije kao u Njemačkoj, ja sam se iznenadao recimo da nema bluza u Francuskoj. Nema čak ni Amerikanaca koji dolaze svi. U Parizu treba otići tamo posebno neka pregađa, posve ona zadimljena, u čega da se čuje blues recimo. Tako da su oni prolazili. To je onaj jazz, to je onaj jazz sa kravatom, zamešao svira pa promeni noge. Tako da ne. Ima par naših, ima jedan čovjek koji svira klavir, koji je napravio jako lijepu karijeru, Bojan Zed. Zašto Bojan Zed? Jer njegovo je prezime, već meni teško, Zufti Kartašić. Zed, koji svira malo u kvartetu, koji svira u džezu, koji donosi naše teme, ali ne ono vulgarno kao Bregović, nego baš ono lijepe teme, baš ostaje džez, recimo Bojan Zed lijepo svira tu, i imaju sva čuda od Kube pa do ne znam koga koji sviraju taj nekakav old jazz, ne znam, Francuzi su, ako ne znaš tekst, jebi ga. Ostavio sam muziku, jer su mene ostavili, kada ona ostavila žena, pa sam ja ostavio. Bilo dosta nekakve ostavljanja, tako da ne radim više. I novinarstvo postaje sve više komplicirano. Čak i u Francuskoj traže, kako imaju novinarske škole, kupe ove djecu što izlaze iz škole i plaćaju manje i krše se ljudska prava. To je ljudska, ja mislim da je jedno od osnovnih ljudskih prava da budeš normalno plaćen za tvoj posao, tako da. Ćao. Jaz sem vas enkrat že vprašal, pa če ponovim pitanje. Ko pišete, mislite na svom materinom jeziku i prevodite na francuski? Dobro, drugo pitanje. Ne, to je za mene jedina i najveća zamka da se izbjegne. Ne može se prevoditi. Ako piše na francuskom, ja stvarno pišem na francuskom, najmanja riječ, ono u vlaku, rečenica, sve na francuskom, 150% na francuskom, inače ono lost in translation. Gubim ritam, gubim rečenicu, ni na što ne znači, ni na što ne liči. To su te rečenice koje su u mom prvom rukopisu kod Galimara, zove mene moj izdavač, knjiga se primjer, ja sam zadovoljan. Kaže meni, ali ima par rečenica koje su ono ružne. Kako ružne? Pa kaže ona mene otprilike, mislio si na tvom jeziku, a pisao si na francuskom. To je da se izbjegava. Sve je na francuskom, 150% na francuskom i ne može biti drugčije. Ne za mene, možda neki ljudi znaju telefon. Inače gubim, pisac mora paziti, neka je proza na ritam, na dah. Tu mi pomaže mnogo džez. Ja stavim Coltrane i čujem kako Coltrane ima dah, tako moja rečenica djela. Sve na francuskom, inače ne ide. Drugo pitanje. Da bi mogli da prevodite iz vašeg francuska na svoj hrvatski jezik, svoje djelo? Ne, to sam isto ponudili iz Beograda, prva knjiga Arhanđel, ja sam počeo recimo 2-3 stranice poslije sam rekao ne, ovo nije prevod, ti pišeš novu knjigu na tvom jeziku. Treće pitanje, da ćete ikad još napisat neko djelo u svom materinnom jeziku? Ne sljedeći, ne dva. Ima jedna priča koja je samo moguća na našem jeziku, ali to ću poslije, kad bude posle umoran i posle star. Sad nisam ni umoran, nisam ni star. Ne može čovjek, rodna zemlja i rodni jezik, ne može čovjek potpunosti, nikad u potpunosti da. Ja sam mrzio tu zemlju kad su me istjerali.
mržnja je bila kao Mont Blanc, kao najveća planina na svijetu. Sad ne, ne mogu reći, i toga se plašim, od toga bježim, da sam nekakav patriot, bilo čega, patriotizam je neizlječiva bolest, to je gore nego ovo zika. Komarac patriotski lijevo desno, ali svaki put kad se vratim, raznježim se na tom zemlju, baš zato što su je htjeli svi, skoro svi, velika većina, svih boja, svih zastava da ubiju tu zemlju. Tako da ponekad ovaj emigrant se raznježi, tako je srce, emigrantsko srce. Ponekad se raznježi, tamo odmah se posvađam, poslije kada reći. Ali Air France, mogu li ovu kartu za avion, od tamo ponedeljka za ovaj drugi ponedeljak, ne može, onda ja ostajem tamo još 10 dana. Biće, jezik je ja. Ja sam taj jezik. Nekada piše na francuskom, francuski me samo to zovem airbag, da me zaštiti. A naše su priče, ja sam naš čovjek, kako? Gdje ima ovakav Francuz, mislim. Kao ja. Kad se ja pojavim tamo, 196, nema tamo. Šalim se. Vratit će se taj jezik, jer nigdje nije otišao naš jezik tu. Ja ga zove naš jezik, kako da uče da zove? Ako mi kažem srpsko-hrvatski, 15 miliona ljudi koji me odmah streljaju. Eto. Ovo sve na neviđeno, kažem, mi još niste počitali knjigu, dakle da koristim. Kad knjiga izađe, ja ću biti daleko, da vidim malo šta on priča. Hvala vam najljepše. Baš je lijepo, da se zahvalim ljudima koji rade ovaj divan posao prevođenja, uspostavljanja veza. Ima toliko ljudi, dragi moji prijatelji Slovenci, koji nas razdvajaju, koji grade zidove, koji nam objašnjavaju da je nemoguće, lijevo, desno, da svaka, to su isto sve rekli, da svaki put, kad imate jednog Njemca, Bosanca, Francuza, svaki put kad vi odete u Pariz, Berlin, Helsinki, to su isto velike pobjede. Mi smo jedna ista familija, književna i literarna sekcija. Kao u školu literarna sekcija, oni što su najgori, što ne znaju gdje je lopte, pravi tadani, daje ga u literarnu sekciju. Mi smo ta sekcija, nema veze, mi napravimo da nam bude lijepo. Mi napravimo da nam bude lijepo, mi smo. Ja sam skoro bio na svim kontinentima ove naše planete, samo zato što sam pisac. Ništa drugo, ne zato što sam nešto poslovno tamo, što sam lijepu frizuru, samo zato što sam župa. I zato ja kažem, nema veze, neka oni divljaju. Jučer su divljali sa njihovim tenkovima, danas divljaju sa njihovim ludim autima i onim cajkama. Neka oni divljaju, mi ćemo polako, ako Bog da, daleko. Hvala.